Lama banget tanggal muda ya. Mana adek gue lagi sakit. Bapak gue belum gajian. Mana emak gue ngomel mulu. Belum bayaran sekolah. Tinggal gue ngalah. Orang jajan-jajan. Kalau begini terus, bisa pala gue doang yang gede. Aduh melbay lu. Uyang gue ngedengerinnya. Puyangan ge gue Dil. Kalau nggak mau denger, meret sono. Bang begitu Gi marah lu. Lagian lu Dil, udah tahu gue lagi sewet, malah diledekin. Bantu gue ge tuker pikiran. Ya udah sini kita tuker pikiran. Gimana caranya Dil? Sini pala lu. Bocah pada kemana ya? Tahu, gue lagi nyari nih. Tadi sih gue ngeliat Pak Ajri sama Pak Adil ada di gubuk. Kita samperin yuk. Ayo. Lu, gua cariin dari tadi di sini. Si Fajri sama si Padil kemana? Kata si Tiara mah di pos, Bu. Iya, tadi gue ngeliat di pos. Ya udah yuk kita samperin. Ayo. Dua-dua bae lu, udah kayak biji. Mendingan kita mancing umpet aja yuk. Ayo. Pimpalayum gambreng. Lu jaga-jaga. 1, 5, 7. Don, lu pak gimana sih? Agak bisa ngitung lu. Sini gua aja yang jaga. Ya. 1, 2. Bego banget si Mumu. Gue yang jaga malah digantiin. Enam, 7, 8, 9, 10. Udah belum? Mana ya bocah ya? Lu kentut ya Dil ya? Lu kentut ya? Tinggal sedikit dia. Aduh, ketahuan. Bocah. Nori dono. Bisa. Yang satu lagi nih si Padri sama Pak Adil sama Tiara. Ayo, Pak Adil, Pak Adri, Tiara, lawan. Kentut. Doang. Berarti lu tuh jaga. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah belum? Tukeran baju, ayo biar si Dudun salah sasaran. Mumu! Wah, kesamaran. Jaga lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah belum? Oh iya, gue kan punya nomor Mumu ya. Gue miss call ah. Halo Don. Lo di mana, Mu? Lah, di pohon pisang. Pisang mana sih? Wah, tahuan lo. Curang lo, ngebel gua lagi ngumpet dia lu. 3,
jaga lagi baik gua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah belum? Belum! Dil, gua pulang dulu ah, takut dicariin emak gua. Di sana. Mana gue pengen berak lagi. Lapar banget lagi. Pulang lah. Mau gue pulang deh Bang Haji. Aduh, si Ido pulang lagi. Mana perut gue lapar. Balik aja dah gue ah. Bermana nih bocah ya? Ayo lu. Kirain bocah. Sorry Pak. Lu ngeliat bocah nggak pada ngumpet? Nggak tahu. Ngomong-ngomong si Dudun kemana ya? Jangan-jangan dia masih main petak umpet. Oh iya ya, gua sampai lupa. Ya, samperin lah. Woi, tembakin. Terus. Tembakin. Woi, kena gua. Ya anjing mati tolong. Murah. Tuh dasar. Anjing. Ya, anjing. Woi, Ngapain lo Jis? Nginjak HP baik. ini HP gua kentang jelek banget. Jadinya injek kemarin beli. Belinya kentang kayak noob nih. Kalah mulu setiap main. Retak lagi. Jelek. Nih ntar gua mau beli baru lagi. No, si Dudun no. Oh iya, no. Samperin. Maaf Dun, gua tadi dicari nama emak gua. Maaf Dun, gua tadi di itu gak lapar. Maaf Dun, gua tadi makan. Maaf Dun, tadi gue ngaji. Maaf Bun, tadi gue pengen berak. Wah, ngapain? Di sini dulu. Ini siapa? Setan. Action. Ngapain lu gitu? Mana ketawa? Apa nak? Tadi Ngapain lu, Jis? Mana aja jadi HP baik. Iya. Bocah berak kemana ya? Tahu, gua lagi nari. Tadi sih gua ngeliat ada di itu apa tuh? bubuk. Action.
adek gue lagi mana adek gue coba mana adek gue lagi sakit